bafana kulomdlalo bahlela lapha ke endaweni yeshumi nanye position number 11 kanti ke bafuna lapha ke amaphuzu amadela lapha ke ijezi labo ke elihlaza okotshani eqhizela lapha ke ngembala ethi ke ayibe mhloshi lawo lapha ke iOrlando Pirates ezokhonga lapha ke uChristian Sayile asazi ke mbukeli sobona ke umdlalo ke mangabe ke uqala uqhubeka ke ngempela TV ozodlala umshilo satellite ancho vele siyabezibhadele ancho hleni makhawula esidina sikamahlalela entevula ifridge ingasebenzi Pascal Nokusho phakathi boxini sebenza lapha emuva Ricardo Khosa ukudla lefuna lapha amathalente wefani talent Mbatha Muremi Riyavaya kuba kakhulu ibhola Riyavaya olqhuba kakhulu Riyavaya ukuthi ke angahlala emgqeni akayinqokuyo idefense yeswelele kodwa kwaqhubeka kakhulu uTshephang Muremi Siyensayile ezobela lapha ke Mukhuwane uyofuna lapha ke Mfolozi futhi enhle icross kaMfolozi kodwa ke igudla nje nobuso bamabhali yayisigudla kulwambiza amaphoyisa kona ke emntanami nayo leyo ndaba ixoxwa ngeyithombe phakathi eboxini enhle icross efakwe lapha ke Ozwin Apholisa ebona lapha ke uNdaba uyalibuyisa ke uNdaba isheke umkhonto uGwazekhaya kuye lapha ke Mkhuwane lidla kalulele lebhola Ricardo kwamanje lasemsebenzini ayikhulunywa leyo ndaba ixoxwa ngeyithombe Apholisa ufuna uNdaba phakathi eboxini sebenza lapha ke muva uMahele enhle reverse pass yakhe ke Apholisa kodwa ke bengayicacisanga ukuthi ke iya kuMfukeng noma ke iya kuNdaba wafika lapha kaThabo Mahele walelusa nje uMfukeng Racho Marafetsa Apholisa wenze njani ufuna ucela indlela Apholisa goals othi angena Ozwin Apholisa uthi uGosi ke amavena asaphumile madoda alikho ke icaleni ngayo uvulwa leBloemfontein awekha Mufukeng ebefuna umphuthuma likumputhuma futhi uyiveza ngale ke kuNdaba uyalibuyisa uNdaba bazofuna amakhanda sebenza lapha ke emuva Neo Rapo Bilibili Mike Mosha Sobhadala amathalenta wefani sebenza Rapo amathalenta wefani futhi phakathi eboxini sebenza emuva Nyiko Mobi shela ke manje Siyema Lampona Kir Sibilibili Mosha Sobhadala phakathi eboxini goals bathi makungahambi kahle kini uhambe kwamakhelwane ufike khona ujabule nabo makubahambela kahle angisho ukuthi ngithini yena lamphuthuma awuthudla lapha ke ile uyavimba lapha ke Mahele sebenza lapha ke muva Nyiko Mobi Mukhuwane liyadliwa ibhola lakhe talent Mbatha awuthiyazama Mbatha awakhalu awuthiyangena amathalenta wefani yena ke utalent Mbatha bamphelezela bamphathela ikhwama ungazifunga ukuthi ke uyeteksini ke ngempela ebhekela lapha ke eThekwini ekhaya kubo ngendlela ke bamphelezela ngakhona yena ke Apholisa ufuna ke sibilibili phakathi eboxini sebenza lapha ke goals uyala Ricardo Khosa uyalidilela lapha ke Apholisa wenzela ukuthi ke ameke endaweni right usibilibili uthi ke Mosha Sobhadala uthi uGosi kwaGogezola uzobuka ngaloshulwe nkani sebenza lapha ke uGosa kodwa ke liyamhlula uSibisi elineyintambi ibhodlela sinda ngokulambisa Eswell Vincent Pule Ohizu
Chibwike wasuphuma wonke umphakathi wase-Orlando ulihla nje kalula leli bhola lakhe ke uChibwike Ohizo Nigeria ikhona ke la ayiqhamise khona la eNingizimu Afrika nathi ibhola ke manje likaMashonisa Khalakato sewaduma izandla kwasidanse uthi uMashonisa ngikwazi ukudansa liqale lapha kuloke ibhodlela bayisa ngapha ke lenkundla ladliwa lapha ke kuNdaba uyalwela uPhutsane uthola lapha ke uMashonisa Mashonisa yadlala iTV wadlala umtshini osethelisa wenze njani isa ngapha lenkundla Mufukenga uyala emuva iyandisa Mfolozi Okenga apolisa phezu kwepali ibhola lakhe apolisa awu kwakhalu uyayiva ke ngoku bafikela bengojabulile bengothemba bayaqala ke manje baba osimangele abalandeli bawo lapha ke Orlando Pirates leya touch yakhe ke Ricardo Khoza ibe inhleke ngendlela ke eyisimanga right Thoma Raifetsa dlala no apolisa phezu kwepali apolisa right Thoma Raifetsa ayikhona akuvumi sele phansi Mkhwane kusolapha ke Sombe esoqala right Thoma Raifetsa Makhehleni Makaula bamvimba lapha kuMakaula talent Mbatha oyindoda Khosi Muremi yamhlula Muremi Ricardo Khoza ezamile talent Mbatha wabuya nolizwa Ricardo Khoza bathi hlabudle Muremi awu kwakhalu amathalenta wefane ethalente Mbatha attempt yakhe usho amathalenta wefane ejibana lika Muremi Khalakato kanje amabili umdlalo usaqala akangaphumelela kodwa ke nangebuya futhi eyenza leya run ubhekana no Ricardo Khoza yadlala iTV yahlemnyam engaphakela inkundla nanti hloke ibhola Mufukenga ibikhala le ntokazi ke ngesombe sokuqala nazi ke manje ke ibuyile ibonisa lapha ke ukumamatheka sebenza lapha ke Ricardo Khoza egeza lapha ke Mufukenga awu kwakhalu engaphakela inkundla sibeka lapha ke right Thoma Raifetsa Muremi into ifuna lapha ke Dion Hoto lihla kalula Ricardo Khoza engaphakela inkundla newo apolisa ayiveza kamnandi Muremi indlela yaphasa Makgopa Makgopa wafuna ukuyiyela uMakgopa awu kwakhalu akubheke nje ke shelela ngakho ushunwe enkani emveze kahle Tshepang Muremi nangu apolisa uthi ginqala ngidle uapolisa ufuna ukuyiyela Everest Makgopa phezu kwepali ibhola lakhe yena ke uMakgopa engaphake kuyalapha ke Dion Hoto phakathi eboxini sebenza Ricardo Khoza uthi yazama Evidence Makgopa phakamisa Dion Hoto bafuna Makhanda Makgopa
liphumela ngaphandle leliya bhola le-Orlando Pirates. Akubheke nje keshelela ngakweshunu wenkani elihle ibhola eliphasi lapha kuDion Hotto. Asithi Makgopa awakhalu sinda ngokulambisa isiwelele, sasinda ngokulambisa isiwelele. Akubheke lapha ke mukelele yathuba ebelithole lapha ke Mofokeng elinqa izivele leliya thuba ebengalicisha leliya bhola libeke lapha ke Dlingane Mbeza embonile lapha ke uTito yena ke Mofokeng kodwa ke lamshaya lapha ke ehlombe akangalithola kahle bekuyithuba lakhe lapha ke Relebohile Mofokeng.